iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19-22. dore ingingo nkuru twabateguriye. mu Rwanda ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere USAID cyafashije ishyirahamwe Duhame Kadri gukura mu bukene abaturage bagera ku bihumbi 700. Duhame Kadri yaduteye inkunga, yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize, twavuga uti ngiye gukora akangaka, ngiye gukora se ubukorikori, abana bahawe ibikoresho, amakayi, ibikoresho by'ishuri bararihiwe. Mukeshimana Liberata uyobora itsinda ryitwa Abuzuzanya ryatewe inkunga. mu Burundi abagore ba rwiyemezamirimo baravuga ko gukoresha telefone bibafasha mu kunguka ubumenyi no kwiteza imbere. Telefone iramfasha mu kurabamo amamodere, iyo umuntu ampaye modere nca nkuma ndayiraba muri ya telefone ukaca usanga nta na hamwe nihenze. Shukran Donata ukora umurimo w'ubudozi. muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Vice President Kamala Harris umukandida w'abademokrate na Donald Trump umukandida w'abarepublikani baraye bagiranye ikiganiro mpaka mbere y'amatora mu kwezi kwa 11. ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Eugene Mukankusi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejuru yavuze ko Uburusiya bwakiriye misile zo mu bwoko bwa balistike zaturutse muri Iran zo gukoresha mu ntambara burwana muri Ukraine. ni mu gihe Amerika yafatiraga ibihano bishya amato n'amasosiyete iki gihugu cyavuze ko yagize uruhare mu kugeza kuri Moscow intwaro zaturutse muri Iran. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Londres mu Bwongereza mbere y'uruzinduko rwe i Kiev muri Ukraine, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari kumwe na mugenzi we w'Ubwongereza David Lammy yatangaje ko Washington yaburiye Iran mu mwiherero ko guha misile balistike Uburusiya aragahomamunwa. Blinken yavuze ko Uburusiya bwakiriye misile balistike kandi ko bushobora kuzazikoresha muri ibi byumweru bike kuri Ukraine. Aha Blinken yavuze ko ari amakuru y'iperereza avuga ko yasangijwe Amerika n'inshuti zayo hamwe n'abafatanyabikorwa mu mpande zose z'isi. Nyuma ku rubuga rwayo rwa internet, Department ishinzwe ikigega cya Amerika yavuze ko amato 9 ariho ibendera ry'Uburusiya yakuye intwaro muri Iran akazigeza mu Burusiya mu gihe Washington yafashe ibihano. Itangazo ry'iyo department rivuga ko Amerika yanafashe ingamba ziyongera ku bihano byafatiwe mbere isosiyete y'indege ya Iran kimwe n'amasosiyete n'abantu ku giti cyabo bagize uruhare mu bufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi gushize ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko abahagarariye Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya mu kwezi kwa 12 aribwo baba barasinye amasezerano y'izo misile balistike n'izindi ntwaro n'igihugu cya Iran. Itangazo ryakomeje rigira riti ubufatanye burushaho kwiyongera hagati y'Uburusiya na Iran bubangamiye umutekano w'Uburayi kandi bugaragaza ukuntu ukuvuga rikijyana kwa Iran mu buryo buhungabanya byarenze uburasirazuba bwo hagati. Iran yabanje gutanga indege zitagira abaderevu zikoreshwa n'Uburusiya muri Ukraine, ariko yahakanye guha Uburusiya misile balistike. Ejo kuwa kabiri nibwo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Nasser Kanani ku rubuga X yavuze ko Iran ibona ibivugwa nka propaganda mbi yo guhisha ko ingabo z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi zifasha Israeli. Muri Nigeria, imyuzure yashenye icyanya cy'inyamaswa giherereye mu majyaruguru y'igihugu yohereje inyamaswa zirimo ingona mu baturage. Ikigo gishinzwe ibijyanye n'inyamaswa ejo kuwa kabiri cyatangaje ko imyuzure mu majyaruguru ya Nigeria yahitanye inyamaswa zirenga 80% by'izari muri pariki nini hamwe n'ibinyabuzima byinshi kuva ku ntare n'ingona kugeza ku nyoni. Iyo myuzure yatangiye igihe amazi y'urugomero rwa Alawu yuzuraga akarenga nyuma y'imvura nyinshi rugasenyera abantu ibihumbi. Ibiro bya Perezida wa Nigeria Bola Tinubu byatangaje ko ibiza byibasiye n'ibigo bitandukanye byo mu murwa mukuru wa leta ya Maiduguri. Muri ibyo harimo ibiro by'iposita ndetse n'ibitaro byigishirizwamo ibijyanye n'ubuvuzi. Perezida yasabye abaturage mu bice byakozweho n'imyuzure kurusha ibindi kuhava. Iryo tangazo rivuga ko Perezida Tinubu yihanganishije guverinoma ndetse n'abaturage b'igihugu, by'umwihariko imiryango yatakaje ubushobozi bwo kwibeshaho biturutse ku biza byatewe n'amazi yarenze urugomero rwa Alawu. Iryo tangazo kandi ryavuze ko ibyo abantu bakeneye bizitabwaho. Imyuzure mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria yahitanye abantu batari munsi ya 49 mu kwezi gushize, mu gihe mu mwaka wa 2022 indi myuzure yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 600.
ingabo zirwanira mu mazi za Senegal ejo kuwa kabiri zabonye indi mirambo 17 y'abantu bari mu bwato bwari butwaye abimukira bwarohamye ku nkombe, bituma umubare w'abapfuye ugera kuri 26. Imyaka y'amakimbirane mu karere ka Sahel, ubushomeri n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ku baturage b'abahinzi ni zimwe mu mpamvu zituma abantu bagerageza kwambuka inyanja. Ubwato buto bw'abarobyi bukozwe mu giti bwari bupakiye bwarohamye butwaye abimukira barenga 100 bari baturutse mu mujyi wa Mbour muri Senegal. Bwiyubitse bumaze gukora urugendo rw'ibirometero 4 gusa nk'uko byatangajwe na radio televiziyo ya Senegal ku cyumweru. Abasirikare bazobereye mu kurwanira mu mazi ba Senegal bohereje amato 3 n'indege ya Espagne gushakisha no gutabara. Amakuru mashya ku bahasize ubuzima bayatangaje ku rubuga rwabo rwa X ejo kuwa kabiri. Amakuru aturuka mu kigo gishinzwe umupaka cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi avuga ko abimukira banyura inzira iva muri Afurika igana mu birwa bya Canary biyongereye ku rugero rw'54% muri uyu mwaka, aho ibihumbi 21,620 bambutse mu mezi 7 ya mbere y'uyu mwaka wa 2024. Abategetsi ba Espanye bavuga ko abandi bimukira bagera ku bihumbi 150 baturuka muri Afurika bashobora kuba biteguye kwambuka muri uyu mwaka. Urakoze Eugene Mukankusi. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio@voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu ntara twisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda, ishyirahamwe ritegamiye kuri leta ryita ku majyambere y'icyaro Duhami Kadri riravuga ko ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere USAID cyarifashije gukura mu bukene abaturage bagera ku 700,000 bari hirya no hino mu turere tw'igihugu Duhami Kadri ikoreramo. Inkuru irambuye Asamutakaboyi. Mu myaka 14 umuryango wa Duhami Kadri umaze ukorana na USAID utangaza ko kugeza ubu wagiye ufasha abanyamuryango babo mu ngeri zitandukanye. Uyu muryango wemeza ko wafashije abaturage ukorana nabo mu mishinga igamije kubateza imbere, cyane cyane abari mu buzima bw'ubukene bukabije. Uyu muryango wita cyane cyane ku babana na virusi itera sida ndetse no kuvana abana b'abakobwa bakiri bato mu buraya. Ijwi rya Amerika ryasuye umwe mu mashyirahamwe afashwa n'uyu muryango, arimo iryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni itsinda ry'abana na virusi itera sida. Twabasanze bari mu matsinda ahanahana amafaranga bakizigama. Icyo bakubwira mu kiganira ni uko kuva bafashwa n'uyu muryango ubuzima bwahindutse. Nanjye nitwa Mukeshimana Ribera, nyobora itsinda ryitwa Buzuzanya. Duhami Kadri yaduteye inkunga, yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize. Kavuga ngiye gukora kangaka, ngiye gukora se ubukorikori, abana bahawe ibikoresho, amakayi, ibikoresho by'ishuri bararihiwe. Hanyuma mbere yuko nija muri iri tsinda cyangwa se nuko mbonana na Duhamike, nahuye n'ibikomere byinshi kubera ihungabana n'akato twahuraga naryo. Ngiye njya kubimenya nabimenye muri 1999. Ubwo rero urumva nta miti, nta n'umuntu wabaga kwitayeho. Kuba ndi mu bandi rero bituma nanjye mbasha kwiyakira no kugira icyo nakora nanjye nkiteza imbere. Usibye abagore banduye virusi itera sida bari muri aya matsinda usangamo n'abana b'abakobwa bavukanye iyo virusi ndetse n'abagiye bayandura bakiri bato. Bose bahurira ku bwihebe bari bafite mbere y'uko bibumbira mu mashyirahamwe. Uyu tutashatse kuvuga izina rye kuko ari we wabidusabye, adashaka ko abantu bose bazamwumva bamenya ko yanduye virusi itera sida. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko yavukanye sida, akaba yarabanje kunanirwa kwiyakira kugeza ubwo abonye ubujyanama bwa Duhami Kadri. Narayivukanye, navutse mu bana 5. Ninjye njyenyine ufite icyo kibazo na mama, ariko namenye amakuru ko papa aricyo cyamwishe kubera abana twiganaga bamaga akato, ararwaye ibisebe mu mutwe bakankubita, bakajya bagenda nakwanika imyenda yanjye bakayijugunya ngo ndwaye sida. Mbana n'icyo gikomeye cyo kutabasha kujya kwiga kubera ibyo bintu. Mugenzi we nawe asobanura ko yanduye virusi itera sida ku myaka 9, ubuzima bukabanza kumunanira kugeza abonye abajyanama. Namenye ko nanduye mfite imyaka 9, ubwo ni muri 2002.
shangazi wanjye niwe wari ufite ikibazo ariko nawe atabizi, banshutse ndi mutoya njya kubana nawe nonkana n'umwana we yonsaga, ntago niyakiriye nta nubwo nigeze njya gufata imiti, za kugira ikibazo cyo guhuma sinjye ndeba na gato, ubu natangiye kujya mvuzwa buno mushinga uziye, ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize, twembi tubimpumyi gutyo. Duhame Kadiri yaje ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu, nta mugabo ngira. Iri tsinda ryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara rihuza abagore n'urubyiruko rwanduye virusi itera sida. Mu by'umushinga Duhame Kadiri ibatoza ni ugufata imiti neza ndetse no gufata indyo yuzuye. Aya matsinda arimo abantu bagera kuri 50 bafashwa mbere na mbere n'uyu mushinga wa Duhame Kadiri kugira ngo babashe kwiyakira, bamenyere iyi ndwara ndetse bamaze no guhabwa udufaranga duke twatuma batangira imishinga. Ubu icyo Duhame Kadiri ikibakorera ni ukubasura no kubareba ko ibyo babahayemo inkunga bakibikomeza. Ku kigo nderabuzima cya Kimisagara niho iri tsinda rihurira. Umuganga ukurikirana aba babyeyi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko guhabwa inkunga zibafasha kwitunga byabongereye amahirwe yo kubaho. Umubyeyi yari afite ikibazo cyo kubona imirire cyangwa se kutanywa imiti neza, bimufasha kunywa imiti neza kubera ko abaho ubufasha bw'amafaranga bakabashyira mu matsinda, n'uwari ufite ubwigunge bakabasha kuganira, haba ari ku maso biragaragara. Ikindi n'ama examen tubafatira twe umuntu uri ku miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, tumufatira ikizami bita charge virale cyangwa viral load mu cyongereza. Icyo kizamini umuntu unywa imiti neza aba agomba kugira amavirusi ari munsi ya 200, abenshi usanga barengeje 200 bari no mu mamiliyoni, ariko bamaze kubona ubwo bufasha bibafasha kunywa imiti neza bakagenda bajya munsi ya 200, kandi success y'imiti nuko amavirusi agabanuka. Umuyobozi w'uyu mushinga Muhirwa Benjamin yemeza ko mu myaka 14 bamaze bakorana n'umushinga USAID imaze kubaha miliyari zisaga 20, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 15 y'amadolari. Bwana Muhigirwa agaragaza ko iyi nkunga yahinduye ubuzima bwabo bafasha. Muri iyi myaka 14 navuga ko tumaze kwakira amafaranga ava muri USAID asaga miliyari 20. Abana benshi twagiye tubasanga hari abo usanga bari mu buraya, bamara kwigishwa, bamara guhabwa uburyo bw'ibanze mu bumenyi ndetse n'amafaranga n'iyo myuga, ugasanga ni abantu bahinduye ubuzima rwose. Muri raporo yayo isohora buri mwaka, USAID igaragaza ko ifasha leta y'u Rwanda mu byiciro binyuranye birimo ubuzima, imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abaturage. Ntitwabashije kuvugana n'abayobozi ba USAID ngo batubwire muri rusange ibikorwa byabo mu Rwanda, ariko muri raporo yabo y'umwaka 2022 gusa USAID igaragaza ko yahaye u Rwanda miliyoni zisaga 70 z'amadolari, ni ukuvuga yasaga miliyari 95 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi abagore ba rwiyemezamirimo baravuga ko gukoresha telefone bibafasha mu kunguka ubumenyi no kwiteza imbere. Bavuga ko bashobora gukora ibikorwa bitandukanye bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, mwagizwaho na Thierry Vendayishimiye. Ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba hari abakenyezi bakubwira ko ibya telefone bitabaraba, abandi bafise telefone nto bakunze kwita gahinda bashobora kuzigura amafaranga 25,000 by'amarundi, kandi zarabagoye kuronka. Byarampanze kubera ubuzima bungoye, nshomeye kugenda yironke ndiruka gose iyi ntoya. Umukenyezi kuronka telefone nini hari aho bigora kuko uburyo bw'abantu si bumwe. Riho abashobora kuzironka, ariko mu gice kinini c'abakenyezi mbona ndabona ko bitoroshe kuyironka. Abakenyezi sico kimwe n'abagabo. Abakenyezi ni bake bafise amatelefone, abo nibo bafise amatelefone cyane, kuko umugabo benshi usanga ari abagabo bafise telefone ntibibuke kugira bayironse umukenyezi nawe. Benshi bo bafise telefone zikuze bita ibitabu bazikoresha mu guhamagara, gutera udukuru no kwinezereza, ariko hari n'abandi bamaze kumenya ko iruhande y'ako kamaro telefone ngendanwa ikuze ariko irumara mu mwuga umuntu aba asanzwe akora. Shukrani Donata ni umupfasoni atunzwe n'umwuga wo kubarira, agira ati nkoresheje telefone biramfasha gukorana neza n'abampaye akazi. Bwa mbere na mbere turahana amanimero n'abakiriye,
zibye. Hanyuma rero tukaca tuzihanye, twahanye randevu, wamukiriye akantelefona akambaza ati woba warahejeje kunshonera, nanje canke nkamubarira ati emukiriye ntuzutore ya mpuzu nahejeje kuyishona. Ikigira kabiri kandi telefone iramfasha mu kurabamwo amamodere. Iyo umuntu ampaye modere nca nguma ndayiraba muri ya telefone, ukaca usanga nta na hamwe nihenze. Ikindi bimufasha no gusoma ubwenge, ukugena ahandi bashona ibigezweho, kandi bigatuma aronka abamusaba kubashonera impuzu benshi. Telefone irafasha cyane, na cyane cyane izo zikuze, kuko urabonamwo imoderi utaruzi, ukaca uyishira mu bwenge, ukaca ugira ati nkinge ndabe ino moderi ko ndayishobora, ukaca ugumushona wisunze ya telefone. Felicite Kamariza asokoza abapfasoni ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Nawe nyene hari ubuhinga bwo gusokoza abapfasoni avoma ku buhinga ngurukana bumenyi. Ndashobora kuja kuri YouTube nkaca muri recherche nkandika, nimba nkeneye nka coiffure z'amanatirere nkandika coiffure naturelle africaine, cyangwa nkandika coiffure naturelle de mariage, hama zikaza nkaca nza ndarondera rero iyo mbona inshimishije cyangwa igezweho yobera abakiriya banje, ku buryo nanjye ndayishoboje umukiriya wanje agiye nko mu rubanza abantu bose bazavuga ati uyu muntu araberewe, nkaca nza ndiyungura ubwenge rero. Si ibyo gusa, Felicite araranga ibyo akora akoresheje urubuga hwaniro WhatsApp mu kugurisha ibyo akora. Felicite Kamariza amaze kubona akamaro k'urubuga hwaniro mu mwuga wo gusokoza. Yifuza nawe kugira umurongo wiwe kuri YouTube kugira ngo ahacishe ibyo akora, hanyuma atere imbere kurushaho. Ndashaka kuzogisha kuri YouTube kuguruza channel yiwanje kugira nze ndashiraho ibyo nkora. Hariho n'abakiriya mba nakoreye ibintu byiza nkabasokoje nkabasuka bakabeba. Abakiriya benshi baransaba gufotora amafoto yabo mba nashokoje nkabishira ahantu ku buryo umukiriya aza akavuga ati ndabe ibyo washokoje abandi, nkaca ndabimwereka. Ndafise umugambi ariko sindabishikako, ariko ndafise umugambi mu minsi ya vuba. Nzoyirata Donata nawe asanzwe akoresha telefone mu kubikura no kurungika amafaranga. Ati ubu buhinga bufashije abatari bake kubaho. Uretse ico, telefone nini ziramara irungu kandi zirungura ubwenge. Naho wowe uri mu vyiyumviro bitari vyiza, ushaka kuja ugasamara ikakungura utuntu kuri YouTube, kuri Facebook, gutyo ukazoraraba udukuru n'utundi. Hari igihe usanga hari amagroupe, usanga arimwo ivyigwa kanaka, ari nk'ivy'ukurikirana, ugasanga uriko urabiraba ikigwa kanaka, urakiravye, urashoboye kubona inyishu yacu bikoresheje na telefone. Daniela Niteka, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye, aradondagura tumwe mu turusho two gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Sanga umuntu arashoboye kwiga, umuntu arashoboye kungura ubumenyi aciye muri ubwo buryo, atarinze kumbure gutanga umwanya munini n'uburyo bunini kugira ngo akore ivyo bikorwa. Hari ndetse n'abadandaza ugasanga bimwe mu vyo bakora ari nko kurangura, ari nko kugurisha, ari nko gukora ibikorwa bitandukanye, urabikoze uciye ku telefone bitagusavye yuko urinda gushika kure, urinda gutama uruha, ugasanga ivyo birakuvuniye urugendo kandi bitumye ucungura umwanya mu bijanye no gukoresha ubwo buryo. Ugasanga ndetse hariho n'abakora imigambi ahanini canke ibikorwa byo kwiteza imbere bihagaze kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, abakenyezi baremeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi bufasha guhindura ukugena umurimyi canke umworozi yari asanzwe akora umwuga wiwe. Yahora yorora ku buhinga bwa kera, agahinduka agakoresha ubuhinga bwa kijambere kandi umwimbu ukiyongera. Ariko basaba ko boronka aho bigira ubwo buryo, aho barabira amareresi y'ukugene bikorwa ahandi. Abirimizi benshi rero usanga izo telefone nini atazobafise, nta n'ibigo bikoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bubegereye kugira ngo bashobore kuja kuvoma y'ubumenyi. Iyo rero ni ntambamyi kuri benshi ngo bashikire ubwo buhinga ngurukana bumenyi bushobora guhindura ukugene basanzwe babayeho. Daniela Niteka, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuhinga
n'ubuhinga bijanye amenyesha ko abakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi bagera ku bice by'121. Abakenyezi rero bakoresha ubwo buhinga mu Burundi ni bake cane nk'uko bisanzwe bimeze ku isi. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Igice cya kabiri cy'iyi nkuru muzagikurikira ejo kuwa kane. Abagore bageze he mu gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi mu Burundi na hejo kuri aya mango. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, Vice President Kamala Harris umukandida w'Abademokrate na Donald Trump umukandida w'Abarepublikani bari bagiranye ikiganiro mpaka mbere y'amatora mu kwezi kwa 11. Ibyavugiwemo Edi Rwema. Iki kiganiro mpaka cyabereye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania, cyayobowe n'abanyamakuru ba televiziyo ABC. Cyabereye mu nzu yitiriwe itegeko nshinga, barimo bonyine n'abanyamakuru bayoboye iki kiganiro. Impaka z'aba bakandida perezida mu kiganiro cyabo cya mbere zibanze ku ngingo z'ubukungu, uburenganzira bwo gukuramo inda, ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka na Megisike binjira muri Amerika, n'ububanyi n'amahanga. Ni ku nshuro ya mbere aba bategetsi bahuriye hamwe mu kiganiro no mu ruhame, ntibaranavugana na rimwe. Vice Perezida Harris yari amaze igihe muri leta ya Pennsylvania yitegura iki kiganiro mpaka. Ku ruhande rwa Donald Trump ni ku nshuro ya gatatu yitabiriye ibiganiro mpaka nk'ibi bihuza abakandida perezida, dore ko ari ku nshuro ya gatatu agiye kwemamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ku ikubitiro abakandida bombi babajijwe imigambi yabo ku bijyanye n'ubukungu mu gihugu. Vice Perezida Kamala Harris yahise ashinja uwo bahanganye Donald Trump kuba yarasize yubitse ubukungu bw'igihugu ubwo manda ye yari irangiye. Yagize ati, Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Reka tuvuge ku byo Donald Trump yadusigiye. Donald Trump yadusigiye ubushomeri bukabije. Donald Trump yadusigiye icyorezo cyatikije imbaga mu buryo butarabaho mu myaka 100 ishize. Donald Trump yasize agabye igitero gikomeye cyibasiye inzego z'igihugu na demokarasi yacu kuva igihugu kivuye mu ntambara yo gusubiranamo y'Abanyamerika. Icyo twakoze tugeze ku butegetsi ni ugukubura uwo mwanda yadusigiye. Mu kumusubiza, Donald Trump yashinje ubutegetsi Kamala Harris abereye Vice Perezida gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu. Buri arabizi ko mu by'ingenzi nzakora no kugabanya imisoro, nkubaka ubukungu budadiye butajegajega nk'uko nabikoze bwa mbere. Twari dufite ubukungu bukomeye bwakubiswe hasi n'icyorezo. Icyorezo kitigeze kibaho kuva mu mwaka w'1917 cyaguyemo abantu miliyoni 100. Igihugu cyari kitarahura n'ibibazo nk'ibyo, ariko twabyitwayemo neza, tubasigira ubukungu buhagaze neza. Ikiganiro mpaka cyahuje Harris na Trump kibaye hasigaye amezi atagera kuri 2 ngo amatora yo ku ya 5 y'ukwezi kwa 11 abe. Indi ngingo yatinzweho cyane ijyanye n'ikibazo cy'abimukira bakomeje kwisuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyuze ku mupaka iki gihugu gihana na Megisike. Kuri iyi ngingo Donald Trump yashinje Vice Perezida Kamala Harris ko afite uruhare rukomeye mu kudashakira umuti icyo kibazo cy'abimukira benshi yavuze ko baza mu gihugu gukora ibyaha no guteza akaduruvayo. Icyo bakoze muri iki gihugu ni amahano ubwo bemereraga miliyoni y'abo bantu kwinjira mu gihugu. Ndebera ibirimo kuba mu mijyi hano muri Amerika. Hari imijyi idashaka kubivugaho. Urugero mu mujyi wa Springfield, abo bimukira bararya imbwa n'injangwe z'abantu bahasanze. Ibi ni ibintu birimo kuba mu gihugu cyacu kandi birababaje. Mu kumusubiza, Kamala Harris yavuze ko hari umushinga wari wateguwe ugamije gutanga umuti ku bibazo by'abimukira kandi ushyigikiwe n'amashyaka yombi mu gihugu. Agaragaza ko uwo mushinga waje kuburizwamo kubera Trump yasabye abarepublikani mu nteko ishinga amategeko kutawushyigikira. Yagize ati,
would have put more resources to allow us to prosecute. Uwo mushinga wari kuduha uburyo n'ubushobozi bwo guhangana n'abanyabyaha bambukiranya imipaka bagurisha intwaro n'imbunda mu buryo bw'amagendo. Uzi icyabaye kuri uwo mushinga? Perezida Trump yafashe telefoni ahamagara bamwe mu badepite abategeka kwica uwo mushinga w'itegeko. Icyo ibyo bivuze ni uko yahisemo kwirengagiza ikibazo aho kugikemura. Izindi ngingo zaganiriweho muri iki kiganiro harimo politike mpuzamahanga zibanze cyane ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati mu ntara ya Gaza no ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Harris yavuze ko Amerika izakomeza ubufatanye bwa hafi n'abanywanyi bayo bo ku mugabane w'Uburayi, anasaba ko habaho agahenge abafashwe bunyago bakarekurwa, mu gihe Trump we ashyigikiye ko intambara ihita irangira. Urakoze Edi Rwema. Iyi nkuru mushobora kandi kuyikurikira ku rubuga rwa internet wa3.radio@voa.com. Mu Rwanda, urukiko rwategetse kuri uyu wa kabiri ko Germain Musonera wari ugiye kuba umudepite ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi nyuma y'amatora aheruka afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bya jenoside. Kigali, Eric Bagiruwubusa. Ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kiyumba mu karere ka Muhanga yafashe ababuranyi bombi batari mu cyumba cy'urukiko. Hagaragaye abiganjemo abavandimwe buregwa. Umucamanza yabwiye abari mu rukiko ko bitari ngombwa ko asoma imikirize y'urubanza mu ngingo zarwo zose. Yahisemo gusoma icyemezo gusa. Yavuze ko hari impamvu nkomezacyaha zituma Bwana Musonera akekwaho ibyaha bya jenoside n'ubufatanyacyaha kuri iki cyaha cya jenoside. Umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zatuma Musonera akurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Mu cyemezo cye umucamanza yategetse ko Musonera afungirwa muri gereza yavuze ko yemewe n'amategeko, ariko ntiyatangaje iyo ariyo naho iherereye. Mu matora aheruka muri uyu mwaka w'2024 Musonera nibwo yari agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku mwanya w'ubudepite, ariko aza gufungwa haburaga umunsi umwe. Abavandimwe be bari mu cyumba cy'urukiko ubitegereje ku masura basaga n'abumiwe. Nta na kimwe bishimiye kugira icyo batangaza ku cyemezo cy'umucamanza. Batubwiye ko muri make ntacyo bafite cyo kuvuga. Umunyamategeko umwunganira Janvier Ndaruhutse yavuze ko ntacyo yatangaza atarasoma inyandiko ikubiyeho icyemezo cy'umucamanza ngo amenye ingingo z'amategeko yashingiyeho. Avuga ko bizanasaba kubanza kuvugana n'uregwa kugira ngo amenye niba bashobora kujuririra icyo cyemezo. Mu myiregurire ya Musonera avuga ko kuba amaze imyaka 30 mu gihugu aho yahawe n'imirimo yo ku rwego rwo hejuru bigaragaza ko nta cyaha icyo ari cyo cyose yishinjaga. Musonera ufite inkomoko mu cyahoze ari komine ya Nyabikenke, mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, mbere yo gushaka kuba umudepite yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe. Ibyaha aregwa bikekwa ko yabikoreye muri aka karere kandiza akomokamo. Ubushinjacyaha bushinja Musonera icyaha cya jenoside n'icy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside. Buvuga ko Musonera yari umukuru w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke. Bumurega uruhare mu rupfu rw'uwitwa Jean-Marie Vianney Kayihura. Umushinjacyaha avuga ko Kayihura yishwe n'igitero Musonera yabonye nyuma yo kumwambura ibyo yari afite byose. Akavuga ko Musonera yagombye kuba yaramutabaye nk'umuntu wari umuhungiyeho. Musonera ashinjwa ko muri icyo gihe yari afite imbunda nk'umuntu wari umuyobozi w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke. Musonera ahakana yivuye inyuma uruhare urwo rwose mu rupfu rwa Kayihura. Gusa akemeza ko igitero cyamwishe yakiboneye. Akavuga ko imbunda ashinjwa gutunga yayiraranye ijoro rimwe, nyuma akayisubiza uwari burugumesitiri wa komini. Avuga ko muri Nyabikenke atari mu bavugaga rikijyana nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Avuga ko muri ibyo bihe yari umurwanashyaka wa MDR kandi ritari kwisonga mu kugira imbaraga. Musonera ntiyumva impamvu yaregwa ibi byaha muri ibi bihe, nyamara hashize imyaka ibarirwa muri 30 aba mu gihugu anashyirwa kwibere mu myanya ikomeye mu ishyaka riri ku butegetsi. Musonera akabwira urukiko ko mu bihe bitandukanye yagiye yoherezwa mu butumwa bw'akazi mu bihugu by'amahanga. Kuri we yaba afite ibyo yikekaga ntiyagombye kuba yaragarutse mu rwamubyaye. Avuga ko muri iyo myaka atigeze acika iwabo kandi ko yagiye yitabirira ibikorwa byo kwibuka jenoside ashinjwa gukora.
avuga ko mu kwezi kwa karindwi 1994 yafashwe akekwaho ibyaha bya jenoside nyuma y'icyumweru kimwe ararekurwa kuko nta bimenyetso byagaragaraga. Asobanura ko na nyuma yaho yatawe muri yombi akurikiranyweho gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nyuma y'iminsi isaga 300 aza kurekurwa ari umwere. Kubw'umwunganizi w'umwunganira mu mategeko Janvier Ndaruhutse nawe akaburana avuga ko yagombye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze. Asanga icyizere yari yaragiriwe n'igihugu mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30 kitagombye guteshwa agaciro, cyagaragaza ko nta cyaha yakoze. Mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, Musonera yari ku rutonde rw'abagombaga kwinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Yari ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, gusa ntibyamuhiriye kuko habura umunsi umwe gusa ishyaka ryahise rimukura ku rutonde rw'abadepite bagombaga kurahira, ahita anatabwa muri yombi. Nyuma nibwo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwari ruri kumuhata ibibazo ku byaha bya jenoside. Bagira urusa ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: imfura nziza niyo mutaraganira. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.